Ano sa mo? Earl. Dos. Kantin. Sisig silog, yeah. Sisig silog, yeah. Dugang og cheese sauce ang akong sisig. Sisig silog, mais con yelo. Shout out to mais con yelo sa tikas nga kantin. Ganahan ko kaayo pero ang problema kay tonsilonon ko, mamatay ko kaayo. Yeah. Ron Casil, I love you. Mais. Right ka na, show my rice. Hawak ko sa admin aning dili kita live yun. Okay. Sige na define mo. Tama. Tanda yun. Okay. Tanda yun. Sisig silog, sisig silog, sisig silog, sisig silog. Ana. Don. Kamil to man to ay. Sisig silog. Oh, yeah, fact, sisig silog. Grabe. Ano dyan na ato ni? Sisig silog. Oh, very well. Amogus vlog. What's up guys? Nandito tayo ngayon sa Hnu University. Currently is the day 3 of the Hnu Days. And we are having fun. Oh. Yes. Amogus Yeah, vlog. shit. Yeah, shit. Shit. Palit may og Shit. amogus. Shit. Mga normie ato yung sapatos eh. Asa? Ayun, normie lang yung sapatos. Atong sapatos ba? Inyong duha. Ayaw. Kay nice ni inyo kay Wala din kay kwarta. gamita sa niyo. Apat na ko. Amogus vlog. Amogus. Ba, mas tanong ka kanang mo ito. Yung hina. Nakaihi siya brother. Nakos na. Eh. Ya, sakitan. Punch. Yo, sisig silog. Sisig silog. Sisig silog. Sisig silog. Say balitan nimo. Sisig silog. Oh, pili ko. Una sisig silog. Tapoy naman. Ito ang pagkaon niya. Sisig silog ya ka? Tapi like Si Vince. Ikaw. Kuan ko kanang Di sa ta fried beef. Mana tayo veggies. ana diri daghan. Veggies. Tama utan na. Tao din. Protein. Ayaw. virgin pa. Mura ginchik ko mata lagi ginchik. Isa ning kuan din. No, Nahalang. ginchik. Og isa ka rice. Ikaw lang ning halang din. Ako eyelid din kay kitang basta ka lang sa eyelid. Okay mo. Ha? One na eyelid. Adili ilahi ning halang ko. Ano nakay kuan nakay awam si mo mata. Wala ba melanoma tala. Grabe ka ay. Ah, normal na nako nga eyes. Tabalaw. Cutie eyes. Uy. Kalat. Ah. Papilag sir balang-alang tay. Kana munggo. Ayoy. Det var helt forferdelig. Jack Bezos. Halang-halang. Usa man ni? Ah, lami sa bakteri eh. Mura manig. 10 pesos. Tendon? 10. Namura si kanang ro. Garo. Kuno no. Wala may Bro 10 pesos. Finish. subutang na nakali. Kay iludan ko. Ya. Nga mo. Oh. Pasok eh. Ay, di mo mare. Tumbukan na eh. Ayay. Pambuk na kagani. Kasi ingon. When we gather together to listen to God's word, pray with one another. We are strengthening this relationship. Matthew 5. Sa da Matthew verse. Sa da? Sa man na di mga katolik ko. Unsa magbasa na? Verse 5 chapter 19. Ano? 5. Ikaw may agres kan? Buang na? Ayay, buwang na nga. Hala. Lagi record naman. Lagi record. Sorry. Kitchen.
Ano kitchen man? Grooming 16-year-old child. Oh, si Vince Manuel. Oh, mana yang? Kuan. Vince Manuel, it's in you. Pilates Lord. Yan, it's in you. Ato, magbarog ato, magbarog. Magbarog. Let's go. It's Hnu Days. Oh, Dito na hoy dira. it's Hnu Days. It's Hnu Days. Wala. Take 3. Yan ako. Uy, dali ba? Pilates na ta. Barog diabe. Right here, right now. Barog diabe. Pilates ta. Ano? Sige. Sabay na ako. Sad girl. Ay, uli. Oh no, that one sit. Sabay ako. Ano?